اجبر کو سدم اون قطب خبات قطبن جبوی مگود سدم اكو بردوامی و خبات نابه هند سوردانین دربه دکون ناوی و برجواندین سیاسی دکون ناوی جبروی نکاری بدومینه لی ایدی دم نه او ده وکو که جنین کرد این با کور پلتفرم جنین کرد این با کور داخویانی اکشی دان داخویانی آوان ده هفوکا که بالا من کشاندیه دبیجه ایرو جبو یکیتیان نتوی ایرو نا کنگی yani dve iro ev yekiti çebebe ev ji jixo civat cibo ve yekitiye amadeye siyaset peşengiya ve yeki bike u jinin Kürt ji dve siyaset era peşengtiye duhazın bikin ku 2013 da ji beriya ji jinin Kürt duhazın cibo yekitiye ve peşengtiye bikin. بگریدای مثلا پرسابریشی ام بیشن سیاستا باشور و یا روجاوا یا کردان جبر همان هلوسته همان داخوازه تفگریان دقیقا ناب نتویی ده هری زیده مهکی داویه کردین نقاش کرن کرد دردکبن پیشی بره کردتون نبون بله هبولی دیپلماسیه دا کماسی که بود ایرو جبو کو بگیهینه سازی بونه که گرینگیا کنگره نتوی دورده دردکبه پیش یعنی لسر ناوی کردان او ریببریا وی کنگره دکاره hem ji bo başûr hem ji bo rojava roşelat û bakur dikare siyasetê bike wekî ku min di serî de jî got çawa ku mafê hemû gelan ê yekîtiya navxwayê heye ya Kurdan jî ew mafê wan jî heye ew jî êdî dikare tenê bi sazîbûnekî wisa çêbibe ew sazîbûn jî kongreya neteweyî. Em dikarin bêjin ku gava ku yekîtiyek çêbibe ev yekîtî ne ku yekîtiya yek du hêzan çar pênc hêzan be. Çünkü jiyanekî azad û demokratîk ji çi pêktî ji gelekî nêrîn û siyasetan pêktî. Gava ku hêzekî Kurdan a herî piçûk jî derveyê vê yekîtiyê bimîne navê wî nabe yekîtî. Ji bo ku jiyan ji xwe ji hevdû gelekî cudatir e, ev cudahî jî bi jiyanekî azad û demokratîk dikare pêk bere. Rast e dibe ku hemûyan di nav xwe de bihewîne ku jiyanekî azad û aştiyane bêjîn. 2011 de Birêz Öcalan gotibû ku gava ku siyasetê dikin partiyên Kurd temsîla wan hemûyan divê di parlamentoya Tirkiyeyê de hebe. Wê demê Birêz em bêjin rahmetê Şerafettin Kek Şerafettin Elçî li Amedê wek namzet hat diyar kirin û ji Xaxparê jî hate xwastin ku namzetê xwe diyar bikin û bila wek namzet bê nîşandan. Di wê derê ji ber hin sedemên ku yani em pê nizanin hatin jîn Xaxpar dibe ku ji Xaxparê dibe ku ji wê demê em bêjin BDP bû pêk bê Xaxpar wek namzet nehate nîşandan. Birêz Öcalan wê demê gotibû ji bo çi Xaxpar tuneye lingekî paradigmaya min a ku yekîtiya Kurdan e kêm ma. Li ser wê
حق پاره داخویانی یک دا سروک حق پاره داخویانی یک دا گوت که هر چه قاس مد جیه نگرت بجی ام پشکریه دادن نامزتین سر بخه و گوتن هر دو گوتنان دناو جواکه ده براسته شید سینرژیه که حرکتی باوریه که گلکی مزن چکر بو yani ne koy iro embejin pevajoya aşti u civaka demokratik ev pevajoya yeketiye pişkiriye bide jwe deme hatta iro ne pek anina yeketiye iro re le peşiya mahamiya xatmandiye jbo weji ev yeketi gava ko pek hat جخو همه قادن جواکی ین کردان ین سیاسی ین کردان دکارن دناوا و قاده ده خو ببینن و اف جی ام دناوا سینورین دولتان ده دشین اف جین نه تنی کو کرد بسر خود دجین گلی دن راجی دجین hem de nav xwe demokratik be hem jî ên derveyên Kurdan re demokratik be. Ji bo wê jî yekitiya Kurdan gava ku navxwayî çêbû ew tesîra xwe bandora xwe dikare li ser tevahiya civakê heta em dibêjin ku li rojhilata navîn Kurd mînaka jiyana demokratik civaka demokratîkên ew ê nîşanê her kesî bidin. کو ما افجی ل روجاوا 14 ساله تو نووی پرگاله ده دید ایرو بیشتر تنی کرد لهرم آخو من هرمندن دبن کنترل دولت سوریه دمکی آیان حکومت دمکی نه دایه پشتی کو عرب جوی داره وقتیان ایرو هم دبینن که جیان لوی داره تبلیغ و شر و پفچون دنبال عربا دا چیده به. یعنی شر و پفچون آنجی ناکوکی آلوزی هکه دبکار بی جناف خود در کی جان گلد به بلا به و دمه جیانه که هفپار دموکراتیک و آزاد دکاره پک و بیجین. جبوی جی با yani Bangaziye ki Bangaziye kez dikarim bikim ve Bangaziye de vekî gujinin Kurdçi gotin îrona kengê siyaseta Kurd mecbure vê pêvajoyê jî ji destê xwe bernede û ji destê me neçe û ev yekîtî pêkaneke pêk